Kanglei Voluntary Worker Association KVWA Mayang imphal Kokchai imphal na sinduna 47th Suba State Level Junior Boys and Girls Handball Tournament 2025 ngasi KVWA Ground Kokchai Mayang imphal da pangthokhre. Thoromaduda Chief Guest Sri Khuraijam Loken Singh, Honorable MLA Wangoi AC, President Sri Kongkham Robindro Singh, Honorable MLA Mayang Imphal AC, Amadi Guest of Honor Srimati Laisram Sarita Devi MPS, Superintendent of Police Sports Arjuna Awardee, Asina Chingba Miyoi Singna, Thoram Masigi Athoiba Mitunglen Singh Oina, Saruk Yaki. Ngasi pangthokiba nupi macha amadi nupa macha ani kangluki handball final match da YKL Chingarel na KVWA Mayang Imphal bo 13 da maithiba piduna nupi macha kangluki winner oiba ngamkhre aduga nupa macha kangluki final match da KVWA Mayang Imphal na YKL Chingarel bu 13 da maithiba piduna KVWA Mayang Imphal winner oiba ngamkhre. Closing ceremonies bu yaubola piba sin mamatamu kaithok piraga yaubola piba ki damakta abu kuwa Robindro Singh, Honorable MLA Mayang Imphal AC, Matanda Irom Ravi Singh, President BJP Mayang Imphal Mandal. NIS Post National Referee NIS Post State National Referee Sarjubala National Referee Arthur Kulajin Chairman Tournament Committee Voluntary Association Sarjubala Chitangani NIS Post TH Ravindra NIS Post National Referee State Referee National Player How kilo stadium se thek utara na data lari bodo tak sai to hina nang sinjari bon nungai ni yengai da manin Yung magay de lady but masi KVWA host team niya dulu maka tang magay de lady but na oil ke Chingarel Tesco kasi referee so match itu kan to biga dulu ba referee ni TS Ravindro amade I Dinechandra table option was a gojen